Hello dear students, how are you? This is Learn English with Vitamo. Today I'm gonna teach you about noun and its types. ዛሬ እንግዲህ ስለ ስምና የስም አይነቶችን አስተምራችኋለሁ። ከኔ ጋር እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ። Let's get started. First of all, let's define what noun is. Noun is a word that is used to define or to name a person, place or object. For example, Addis Ababa is the name of place. Adana, the name of person. Television, the name of object. ስለዚህ እነዚህ ናውን በመባል ይታወቃሉ። Next, let's see the types of nouns in English. In English, there are 10 types of nouns. Now, I will teach you one by one. The first type of noun is common noun. Common noun is a noun that names an specified form of person or place. Specified ያልሆኑ ስሞችን ማለት ነው። For example, woman, country, river, sea, ocean, etc. እነዚህ ስሞች ኮመን ናቸው፣ ስፔሲፋይድ የሆኑ አይደለም። ኤግዛክትሊ የትኛው ነው የሚለውን አይገልጽልንም። The second type of noun is proper noun. Proper noun is a noun that specifically names the person, place or object. For example, Adana, Addis Ababa, Abai River, Mississippi River, Pacific Ocean, Canada. እነዚህ የሰውንም የቦታውንም ኤግዛክትሊ ስፔሲፋይ በማድረግ መጠሪያ ያላቸው ናቸው። The third type of noun is concrete noun. Concrete noun is a noun that we can see, that we can perceive, that we can smell, or that we can access using our 5 sense organs. tangible የሆኑ ናውኖችን ማለት ነው። ኮንክሪት ናውን ማለት ታንጅብል የሆኑ ስሞች ናቸው። For example, table መዳሰስ እንችላለን። ቴሌቪዥን መዳሰስ እንችላለን። ሙን ማየት እንችላለን። ቼር መዳሰስ እንችላለን። ለዚህ ኮንክሪት ናውን በመባል ይታወቃሉ። The first type of noun is abstract noun. Abstract noun is a noun that names intangible ideas, የማይዳሰሱ ሀሳቦችን ማለት ነው። For example, happiness, democracy, freedom, love. እነዚህ ነገሮችን መዳሰስ አንችላቸውም፣ በሀሳብ ደረጃ ያሉት ናቸው። ስለዚህ abstract noun በመባል ይታወቃሉ። The fifth type of noun is collective noun. Collective noun is a noun that is used to name the group of peoples, the group of animals, the group of objects. For example, staff. Staff በሚለው ውስጥ ላይ ግሩፕ የሆኑ ሰዎች፣ አካዳሚክ የሆኑ ስታፎች ያሉበት፣ መምህራን ያሉበትን ስታፍ ማለት እንችላለን። ቲም፣ በአንድ ቲም ውስጥ ላይ በዘት ያሉ ተጫዋቾች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ይኖራሉ ማለት ነው። ቲም ውስጥ ላይ ግሩፕ ኦፍ ፐርሰንስ ይኖራሉ። ፍሎክ ላይ a group of sheep አንዱ ማለት ነው። ስለዚህ ግሩፕ is choir፣ በኳየር ውስጥ እንዲሁም a group of persons ይኖራሉ ማለት ነው። ስለዚህ መጠሪያቸው ግሩፕ የሆኑ ፎርሞችን አንድ ላይ ሰብሰብ አድርጎ የሚጠራልን የስም አይነት ኮሌክቲቭ ናውን በመባል ይታወቃል። The sixth type of noun is compound noun. Compound noun is a noun that is formed with 2 or more forms of words. ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ቃላትን አንድ ላይ አጣምሮ በመያዝ የሚመጣው የስም አይነት ኮምፓውንድ ናውን በመባል ይታወቃል። ኮምፓውንድ ናውን በሶስት አይነት መልኩ መጠቀም እንችላለን። የመጀመሪያው
ሁለት ቃላት without any space መጠቀም እንችላለን። for example haircut መካከላቸው ላይ ምንም ስፔስ ሳይኖር ማለት ነው haircut። ሁለተኛው አይነት በመካከላቸው ላይ ሃይፈን ወይም ጭረት በመጠቀም for example mother hyphen in hyphen law mother ነው። ሶስተኛው አይነት ሁለት ቃላት በስፔስ በመለያየት ነገር ግን እንደ ኮምፓውንድ ናውን እንጠቀማቸዋለን። for example central park ስለዚህ ኮምፓውንድ ናውን ነው ማለት ነው። the seventh type of noun is countable noun countable noun እንግዲህ መቁጠር ወይም የሚቆጠር የስም አይነት ነው። countable noun is a noun that can be counted. for example book, table, television, chair, ear መቁጠር እንችላለን ማለት ነው። the eighth type of noun is uncountable noun uncountable noun መቁጠር የማንችላቸው። for example salt, milk, water እነዚህ uncountable ናውኖች ናቸው። እነዚህ ሜዠርድ የሚደረጉት በሜዠርመንት ነው ወይ በሊትር ወይ በኪሎግራም እንጂ አንድ በአንድ መቁጠር አንችላቸውም ማለት። ስለዚህ uncountable noun በመባል ይታወቃል። the ninth type of noun is plural noun እኛው plural noun የሚባዙ ብዙ ቁጥር ይዘው ወይንም ከነጠላ ወደ ብዜት የሚቀየሩ የስም አይነቶች ናቸው። for example books, chairs, tables, students, teachers እነዚህ ፕሉራል ናውን በመባል ይታወቃሉ። እንዲሁም ኢሬጉላር ብዜትን የሚከተሉ አሉ። ለምሳሌ ፐርሰን ፕሉራል ሲሆን ፒፕል ይሆናል ማለት ነው። ላይፍ ላይቭስ ይሆናል ማለት ነው። ማውስ ማይስ፣ ቱዝ ቲዝ፣ ቻይልድ ችልድሬን እና ይሄ ኤስ ሳይጨምሩ ወደ ፕሉራል የሚቀየሩ የናውን አይነቶች ናቸው። ስለዚህ ፕሉራል ናውን እንደዚህ ናቸው። the last type of noun is singular noun singular noun የማይባዛ ብዜት የሌለው ማለት ነው። ለምሳሌ house and cat እነዚህ ሲንጉላር ናውን ናቸው። Students, how are you doing? This is Learn English with Vitamo. Today I'm going to teach you about pronoun and its types. First of all, let's define what pronoun is. Pronoun is the word that is used in the place of noun. Now let's see the types of pronouns. There are 9 types of pronouns in English. The first type of pronoun is personal pronoun. Personal pronoun is the pronoun that is used to specify the person or the thing. There are 2 types of personal pronouns: nominative personal pronoun and objective personal pronoun. Nominative personal pronouns are I, we, he, she, they, you, it ሲሆኑ objective personal pronouns me, her, his, them, you, us ናቸው ማለት ነው። ኖሚኔቲቭ ፐርሰናል ፕሮናውኖች በሰብጀክት ቦታ ላይ መጠቀም እንችላለን። for example I went to the market yesterday. I የሚለው ኖሚኔቲቭ ፐርሰናል ፕሮናውን ነው። she gave me some money. me የሚለው objective personal pronoun ነው። The second type of pronoun is possessive pronoun. Possessive pronoun is a pronoun that is used to show belongingness of something. These adjectives are my, your, his, her, their, its, mine, theirs, ours የሚሉት ናቸው። For example, this is my book. my የሚለው possessive adjective ነው። እንዲሁም this is mine. mine የሚለውም possessive adjective ነው። The next type of pronoun is
reflexive pronoun. Reflexive pronoun is the pronoun that is used to show that the subject himself is receiving the action of the verb. ራሱ ሰብጀክቱ የቨርቡን አክሽን እየወሰደው እንደሆነ ለመግለጽ የምንጠቀመው ነው። እነዚህ myself, yourself, herself, himself, themselves የሚባሉት ናቸው። For example, he is doing an assignment himself. ራሱ እየሰራው አሳይመንቱ ማለት ነው። The next type of pronoun is intensive pronoun. Intensive pronoun is a pronoun that is used to show intensity or to give an emphasis to the subject. እነዚህ intensive pronouns ከሰብጀክቱ በኋላ ነው የሚመጡት። For example, you yourself must do the assignment. You yourself አያችሁ ቀጥታ ከዩ በኋላ yourself አንተው ራስህ መስራት አለብህ ይላል ማለት ነው። The next type of pronoun is demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun is used to show or to indicate the object or the person. These are these, that, those. For example, this is my book. This የሚለው demonstrative pronoun ነው ማለት ነው። The next type, interrogative pronoun. Interrogative pronoun is used in reference to question. ጥያቄ ለመጠየቅ የምንጠቀመው። For example, who, what, which, whom የመሳሰሉ። For example, what is your name? What የሚለው ለጥያቄ የምንጠቀመው interrogative pronoun ነው ማለት ነው። The next one, relative pronoun. Relative pronoun is a pronoun that relates the person with the additional information or with the necessary information. ለናውን ተጨማሪ መረጃ በመስጠት የሚያገለግለን ለናውን ለፕሮናውን ተጨማሪ አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎችን የሚያቀርብ እነዚህ that, which, who, whose, whom. For example, the book that I bought yesterday is amazing. That የሚለው relative pronoun. The next one, indefinite pronoun. Indefinite pronoun ከስሙም እንደምናየው ብዙ ነገሮችን ብዙ ሐሳቦችን ብዙ ግለሰቦችን የያዘ ነው ግን ግልጽ ያልሆነ pronoun ነው። For example, someone, somebody, nobody, everyone, everybody, all, everyone የሚሉት indefinite pronouns ናቸው። For example, everyone must do his or her responsibility. The last one, reciprocal pronoun. Reciprocal pronoun እንግዲህ mutual set of people ለመግለጽ የምንጠቀመው ነው። each other, one another የሚባሉት ናቸው። For example, they know each other's phone number. each other's የሚለው each other's የሚለው reciprocal pronoun ነው። You have to do the assignment each other. You have to help each other. You have to help each other. እኛው እርስ በርሳችሁ መተጋገዝ አለባችሁ የሚለው እንግዲህ በዛሬው ክፍል ላይ በዛሬው ቪዲዮ ላይ ስለ pronoun እና ስለ types of pronoun ሰፊ የሆነ ማብራሪያ እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከኔ ጋር ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። መልካም ቆይታ